агарчи мардуми Исфара давоми садсолаҳои зиёд мақбараи Амир Ҳамза ҳасти подшоҳ ё худ бо ибораи дигар мақбараи ҳазрати шоҳ воқеъ дар маркази деҳаи Чоркӯҳро чун қадамҷои мӯътабаре ҳифз карда омада бошанд ҳам то охирҳои асри 20 дар гӯшаи хаёл ҷой дода наметавонистанд ки ин ҷо ду нафар аз хешони паёмбари ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам хок шудаанд. аз солҳои 50-ум нисбати равшан намудани шахсияти дар ин ҷо дафн гардида талошҳои бисёре буд. олимони бисёр маъруфи шарқшиноси рус ба монанди Ершов, Воронина, Кан ва дигарҳо кӯшишҳои зиёде ба харҷ доданд. лекин соли 1992 дар натиҷаи кӯшишҳои яке аз олимони маъруфи меъморшинос Сергей Хмельницкий ки ҳамин расмҳои ҳамин мақбара солҳои 65 аксбардорӣ карда шуда буд, ба яке аз олимаҳои маъруфи ҷаҳонӣ гуфтан мумкин аст Лиза Галамбек ки дар Канада иқомат доранд ва дар масъалаи равшан намудани санъати исломӣ хизматҳои басо арзанда кардан фиристода буданд ва он кас ин катибаҳои дар ин ҷо бударо хонда баромаданд ва имрӯз мегӯянд ки дар ин мақбара ба Ҳамза бин ибни Зубайр мансубияти худро дорад. бевосита ин аз авлодони ҳамон ҳазрати Алӣ ва пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам мебошанд. ҳуҷҷат ва санадҳои таърихӣ бозгӯӣ аз он доранд ки барои омӯзиши мақбараи ҳазрати шоҳ ва муайянсозии шахсиятҳои ин ҷо дафн шуда олимони рус ва баъдан тоҷик беш аз 100 сол заҳмат кашидаанд. масалан бостоншинос Абдуманнон Раупов дар китоби ёдгориҳои таърихии Исфара овардааст ки барои идомаи корҳои тадқиқотӣ дар матфангоҳи қадимаи деҳаи Чоркӯҳ ҳанӯз 31 январи соли 1904 кумитаи русии подшоҳӣ оид ба омӯзиши Осиёи Миёна ва Шарқӣ дар яке аз ҷаласаҳои худ ба аъзои маҳфили дӯстдорони ҳафриёти Туркистон ба андозаи 300 рубл маблағ ҷудо карда буд. бо вуҷуди таваҷҷуҳи азими олимони бостоншинос ба ин ёдгории нодири таърихӣ солҳои дароз ба касе хондану дарёфти маънии навиштаҷоти дар арақаи иншоот бо имлои кӯфии шукуфта хаттотӣ шуда муяссар намегардид. қисми меъмории мақбараи ҳазрати шоҳ ин сарраф ё ин ки яъне арақӣ мегӯянд мебошад ки ҳамин арақӣ рӯяш бо имлоҳои кӯфӣ хаттотӣ карда шудааст ва танҳо аз қисми ҷанубӣ баъзе имлоҳо пурра равшан хонда шуданаш мумкин аст ки дар ҳамон ҷо сабт гардидааст Ҳусайн ибни Алӣ. лекин он аз рӯи баъзе аз хулосаи олимон мутахассисон бармеояд ки асосан дар ҳамин ҷо оятҳои аз Қуръон сабт гардиданд. дар китоби олими маъруфи рус Сергей Хмельницкий Чоркӯки соли 2002 дар кишвари Олмон ба таб расидааст, дар ин хусус аз ҷумла гуфта мешавад: ҳафриётшинос ва донандаи хуби осори хаттии араб Михаил Фёдоров фарзияи муҳимеро пешниҳод кард. эҳтимол дорад ки дар қадамҷои Чоркӯҳ ду нафар ақрабои Алӣ домоди Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам Ҳамза бинни Зубайд ва Умар ибни Салаб дафн шуда бошанд. марги ҳарду муборизони субҳи ислом ба асри 8 ва ибтидои асри 9 дар водии Фарғона мансуб дониста мешаванд. аз рӯи аломатҳои ороишоти бадеиву меъмории болои қабри онҳо боқӣ монда хулоса кардан мумкин аст ки зиёратхона албатта дертар дар асри 10 ва ибтидои асри 11 сохта шудааст.
мақбараи ҳазрати шоҳ дурдонаи санъати волои меъмории тоҷикони аҳди сомонӣ мебошад. иншоот бидуни истифодаи мех бунёд шудаву давоми беш аз 1000 сол дар муқобили гармиву сардӣ, боду борон ва заминларзаҳои зиёд истодагарӣ кардааст. нақшу нигори рӯи чӯбҳои он ҳаккокӣ гардида ганҷинаи нотакроранд. устоҳои хонасозу наҷҷор ва наққоши маҳаллӣ мақбараи ҳазрати шоҳро гаҳвораи санъати меъморӣ ва ороишоти нафиси миллӣ медонанд. дар вақти мактабхонаи синфи ҳафтум мехондем, мо муаллимомо ба экскурсия ба деҳаи Чоркӯҳ гирон бурданд. дар он ҷо ба мақбараи ҳазрати шоҳ гуфтаги ҷо рафтем. якум бор кандакори ман ҳамонҷо ба дида будам ки вай тааллуқ дорад ба асри 1100 сол шудаги аллакай ҳозир. вақте ки ҳамонҷо бурдам, ман кандакоре дида, равиши кор ки ин дар вақти 1100 сол пеш чӣ хел ҳамин корҳоро бо даст карда буданд. ишқи аввалини ман ба ҳамин кори кандакорӣ дар ҳамон афтаи буд. ба ман муяссар гардид ки хеле дар муддати 10 сол бошад, 8-10 сол шогирд истода баъд омӯхтам. ҳозир шукри худовандро мекунам ки аллакай устод шудам. локин дар дилам ҳама вақт буд ки ҳамин ҳазрати шоҳ ба дидаги чизҳое буд ки наълинҳои асри 1100 сол шудагӣ. дилам ҳамин ҷо шуд ки ҳамин ягон ҷо ба худам созам. соли 2003 як чойхоне бино кардем ба шаҳри бостонаи Данғара. ҳамонҷо ман ҳамин муяссар ман наълинҳоро созам. нияти давраи кӯдакии ман амалӣ гашт. лекин зимни тамошои осори боқимондаи мақбара муаммои дигаре пеш меояд. чаро матвангоҳи пешвоёни субҳи ислом бо тариқи анъанаҳои меъмории дини зардуштӣ оро дода шудаанд. бостоншинос Абдуманнон Раупов мегӯяд ки арабҳо ба ин сарзамин бидуни ҳеҷ як шубҳа каломи Аллоҳ ва дини покеро овардаанд. лекин дар муқобили санъати баланди меъмории мардуми таҳҷоӣ гузоштани тозакории бештаре барояшон он замон амри маҳол буд. албатта ба ҳамин мо маълум аст ки арабҳо баъд аз омадани худ, баъд аз истилои худ дар ҳамон баъзе аз ҷойҳои таърихӣ ки ба зардуштиҳо мансуб буд, баъзе оромгоҳҳои худро барқарор мекарданд ва онҳо барои муросокорӣ пеш аз ҳама баъзе аз унсурҳо, баъзе аз элементҳои тамаддуни зардуштиро истифода мекарданд ва ин наълинҳо гуфтан мумкин аст ки бевосита ба маданияту ба тамаддуни зардуштӣ мансубият дорад. мақбараи ҳазрати шоҳ барои дарки сатҳи тамаддуну тафаккур ва умқи фалсафаи аҷдодони гузашта василаи беҳтарин шинохта шудааст. хусусияти ба худхоси мақбараи ҳазрати шоҳ аз он иборат аст ки дар ҳамин ҷо мо рамзу нишонаҳои тамаддуни ориёиро бо таври мукаммал дида метавонем. яъне кадом хусусиятҳои ба худхоси тамаддуни ориёӣ? ин пеш аз ҳама 7 рукн, ситораи 8 гӯша ва чарх мебошад. мана ҳаминро бояд гуфтан зарур аст ки мақбара айвонмонанд буда аз қисми шимолӣ ва аз қисми шарқӣ бо девор иҳота карда шуда, қисмҳои ҷанубӣ ва қисмҳои ғарбӣ аз 7 сутун иборат ҳастанд ки дар ҳамин ҷо мо боз ҳамин мазмуни чии маълумоти ориёиро дида метавонем. мувофиқи фалсафаи ориёӣ дунё дар асоси 4 унсури асосӣ замин, об, ҳаво ва оташ ба вуҷуд омадааст. яъне агар ба ин чиз мо назар афканем мебинем ки ин шароите барои ба вуҷуд омадани ҳаёт омода гардида баъд аз он аввалин ҷисмҳои зинда ба миён омаданд ки инро дар илми дар фалсафаи ориёӣ нафс мегӯянд. яъне ҳар чизи зиндае ки ба миён омад ӯ нафс дошт, ба туфайли ҳамон нафсаш инкишоф меёфт, тараққӣ мекард, пеш мерафт. ва шашум рукни ин чиз ин зулумот мебошад ки ин шашум рукн.
و هفتم رکن این رکن نور می باشد. چنانه که به ما معلوم است در گذشته هر یک خلق و ملت، هر یک قوم یک رمز و نشانه های خود را داشتند. مثلا چینی ها رمزشان این ستاره 5 گوشه عبارت بود. رمز یهودی ها باشد این ستاره 6 گوشه، رمز اوریایی ها باشد این ستاره 8 گوشه. اکنون در همین جا اگر ما چی کنیم نظر افکنیم، ما این ستاره 8 گوشه معنیش البته دانسته میخواهیم. در اینجا پیش از همه ستاره 8 گوشه این افاده کننده خلط های بدن انسان و طبیعت انسان می باشد. یعنی طوری که به ما معلوم است بدن انسان، جسم جان انسان از 4 خلط اساسی یعنی خون، لیمفا، صفرا و سودا عبارت می باشد. برای چی 4 کنجه؟ برای آنکه هر یک چیز باید که در حد هم خون، هم صفرا و هم سودا در یک حد اعتدالی خودش باشد. مثلا وقتی که همین خون کمتر از حد اعتدالی خودش بالا می رود در بدن انسان یعنی طغیان خون به میان می آید، طوری که امروز میگوییم فشار خون. انا همین طریقه دوم رمز این 4 کنجه در تمدن اوریایی این یعنی طبیعت انسان، گرمی، خنکی، تردید و خشکی را افاده می کند. دیگر قسم معماری مقبره حضرت شاه این چرخ می باشد. چرخ هم البته این افادهگری یک وی تمدن اوریایی است و اولین مراتب نیروی علمی و عقلانی را همین خداوند به مردم اوریایی داده است که آنها چرخ را کشف کردند. یعنی این چرخ معنی دائما در حرکت بودن عالم متریالی را افاده می کند. در این باره هم نورالدین عبدالرحمن جامی هم میگویند که این چرخ گردون همیشه در گردش باشد، فردا ز هر نفست پرسش باشد. مقبره معتبر در دهه چارکوه دوام بیش از 1000 سال مورد توجه خاصه اهل علم و ادب نیز قرار داشت. عالمان علم الهی شناسی وادی فرغانه زیارت آن را برای خود یکی از رمزهای شکرگزاری و شرفی بزرگ می دانستند. در نتیجه اینجا گرد آمدن دانشمندان نامی منطقه زمان چارکوه به مرکز با نفوذ تعلیمات اسلام عنعنوی تبدیل یافته بود. هزاران جوانان در نزد همین مقبره، در نزد مقبره حضرت شاه تعلیم می گرفتند. بعد به دانشگاه های دیگری من در شهر بخارا بوده و در دیگر جاها می رفتند تحصیل علم می کردند. نتیجه آموزش ها سالهای آخر نشان دادند که در حقیقت این مقبره یعنی شخصای معرفی خود را داشتند و یک عده اهل خوجند باستانی محض با طفیل همین شیخیگری به همین جا آوردند که در همین شجره که از داملا ترسونبای مقسم این پسری مولا عبدالرحمن مقسم میراث مانده است. گفته می شود که یکی از شیخان معتبر در اینجا سید ابراهیم خوجندی هم بودند. این بار دیگر درباره یک قیمت بلندی ملی داشتن این مقبره با ما شهادت میدهد که چنین شخصیت های بزرگ از مثل خوجند باستانی آمده یک چند مدت در اینجا شیخیگری کردنشون هم این از اهمیت خالی نیست، معنی های خودش رو دارد. بостоншинос Абдуманнон Раупов орзу дорад ки дар оянда маҳз дар такя ба ёдгориҳои меъмориву таърихӣ аз ҷумла мақбараи ҳазрати шоҳ дар исфара соҳаи сайёҳиро равнақ бахшад. зеро ин василаи беҳтарини муаррифии таъриху тамаддуни халқ ба ҷаҳониён аст ки дар шароити имрӯзаи минтақаи осиёи марказӣ ва кӯшишҳои зиёди таҳрифи муғризонаи саҳифаҳои таърих хеле зарур аст. мо имрӯз аҳли مردم اسفری باستانی افتخار داریم و فخر داریم که در اسفره من زیاده از 40 یادگاری های تاریخی، معماری، یادگاری های اهمیتی گفتم ممکن است که عمومی بشری، عمومی جمهوری داشته موجود می باشند که طوری که ابراز عقیده نمودیم از این یادگاری ها مقبره حضرت شاه می باشد. سال 1997 زیاده از 20 دولت‌های جهان، سفیران 20 دولت‌های جهان به اسفره تشریف آوردند و از آن جمله از این یادگاری تاریخی معماری دیدن کردند و پیش از همه با گذشتگان ما با همه آنهایی که در بنیاد این، در بهداشت این سهم‌های ارزنده خود را گذاشتند، آنها اظهار منتداری خود را بیان کردند.
و دائما گفتم ممکن است که ماهی نیست که به اینجا مهمانان از خارج تشریف نآورند. من یک چند مدت پیشتر به اینجا یکی از عالمان معروف یونیورسیته سوربن من سیمون پیار تشریف آوردن که وای کس از دیدن خطایی که در همین داخل مقبره بود در حیرت بودند و بسیار بسیار شاد و مسرور بودند که در حقیقت امروز ما هر آن چیزی که در گذشته گم کردیم ما باید که از سرزمین تاجیکان جویایی نماییم. امسال من همراهی پسران و عالمان با زمرد تشریف آوردیم. بعد تشریف آوردن و در وقت‌های خالی با مقبره‌ای که در چورکو در خود اسفره نویه اسفره هست همنا به رفته برای زیارت کردن هر روز وقتی خالی ما یافته رفته زیارت میکردیم. امروز نصیب ما بوده است به این مقبره حضرت شاه گشته آمدیم که در این مقبره ما حقیقتا دیدیم در آن سطحی که در امروز این مقبره ها نگهداشت کرده میشد. این هم یکی از اون چیزایی است که ما تاریخ خودمون هم امروز شده فهمیده هستیم که چه تاریخ داشته بودیم ما، چه آدمای بزرگی ما امروز من اینجا به دم شده بودیم. ما امروز یک دعای خیر برای وی کرده فرسته یک تاثیرات نیکتی با شهر خودمون دوشنبه آمده و فرزند و اولای نوروزهای خودمون میرسونیم. و البته ما همین میراث پرقیمت رو از گذشتگان خود امروز قبول کردیم و باید که ما این چیز رو به نسل‌های آینده خیش باید که میراث گذاریم. طوری که من پرزیدنت محترم در یکی از برآمدهای خود گفتن حفظ و اهتمام ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و بهداشت آن و به نسل‌های آینده میراث گذاشتن این وظیفه مقدسی هر یک شخص می باشد.